Non. Tukamle parce que kama ndio ni haraka mbavi ngasema sio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wanaoma watukufu wanzani wangu, wanaoma wahimbwana, wanasho hangu, wadadza hangu, hujimlifu hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi gamrangwe fursa yinu ni hadisi mbabi pamojanani shehandani lutokayani saheze swa mahazangu jumani nyonti pia wakati kao ngamrambu wao kaya elera yinu intilera ya ukaya mrujami ujoka ujuha ya albambe ya jihunre ukaya indelera ya juhao ya hime vanu ya bengu fanyo video sha wakati ye zanongo yo wizozo wajibisha mwanadamu ya jihunre haruma bango jalil haizo hutukufu hanyu na ngamjibiwa halisi paske mengoni mwaza simba za bwana yinu ngamzono hotangoni hunu arangwe mwana ama Nurdini Mbaye uje mwana ama zuki wangu mtukufu bwana Bolt wakati kao ngamjoka na ngabo zinchi zambishi hao zanrabu khaswa shezintabishao dwana nyasi ikao ngaruwankao aminifu wakati alafu baada ya hizo wajihungu wabize haku yu hojumwezo bokondo rahamba hau hojumwezo bokondo wa enshi hoso ni mwasi hata wajiruhusu wende wadonje za mirongozi ya hao haurimenya hata hizo mgozo zontipia. Wa alaikum salam mwana mtukufu bwana Disilov. Sha gamrongo fursa inu hamado nibehe zento saza hangu hoso ni mwa nyinyontipia Mwenyezi Mungu ya jujailia ikinganyi haruma khairi wa mahalani bokono mlio rihisenro hujumwe bwana bokondo rolonio yinu ikao hanyon tipia msamrambu wakana ngiona mabanguzima huyo halisi shanga mjozire jimbavi notama haruma janibu ya saya sha gamjonjia haruma ye maudhui bokondo yo zani hantibanu ze maudhui ndaru bokondo zani hantibanu maudhui ndaru shahadani dohambia wanama watukufu haudo renge fursai hamara ndima nibehe ze salamu za hangu nibehe ze ntosa za hangu nibehe ze shukra za hangu neze hujuma ze juhudi za huwata hatu wahumji wa Marseille ikao njahunda ibahti na renge fursa yinu na shwabahajashinu heze ishtighala bokondo zani hunda na hunda ibahti yinu na waweshelea marhaba hujuma zembio bokondo wa zonesa hujuma zemvu bokondo wa zitanziani haubambaza le fujari la shonga bokondo la haja harumo mji wa Marseille nade bwana wa Daniel riwono izo bokondo mwafanya ne mashababi wa unkazi noti wa unkazi wantipia shenu suwahao ikawa oneso watwani wahao hauhima oneso kana nyiwa zaze kwa tusaidia ema fahavalu bokondo wakautahawa mroni hitwa wao bao ngamwatoro mwale bango linu nwabiukana vanu bungwa hivenza imbwanari wana wa inu inungari wana hasi sontipia haizo yabonga profite uruwa shukurie rdirizi humshukriani wazaze wa hatu watukufu esa haini bwana zembwana bokozo udumu khaswatan de kaziralwa ni wazaze de kaziralwa ni mzade hata hawontipia gamubo Mwenyezi Mungu ike zejudi wakondo mazifanya usiku wa juzi vamujano wananyasi rangu fundi mbahe swabahu hata hoa saya hawontipia ikao leuti hamwado vokonyi honesa ushujaa wahani
harumo mji wa Marseille no uhara ya mbue msajaja harumo mji wa Marseille emafujari wanu wadohuja no fanyezo wanzao nyujone sadaima lazima rimshukurieni ribeheze marhaba za hatu hojuma zobokondo mwafanya ardiri mwabenukanana mjihudumu babala walangu wa jowo teza no lauza iliwa jowona nafasi ya ujobulia emafujari wao zebelu ze Hamada Makoshi huja wala ya vira yahowa mana Usman Azali wala hafu yahowa wala vira yahowa na mwanadamu ya vira yahowa na moshelenro Azali wala hafu yahowa wala haviri yahowa kamushao wala haviri yahowa na mria vira yahowa nyimchahele wandondondro komori kairi mria vira juma kairi mria fuba juma rahana mria fuba yahowa na Usman Azali wala hafubu yahowa emana mria fuba yahowa womri omwaradhi ni fundi nyido ishia ukaya leo wanazioni waka yahowani bimana bosi bushia wala fundi wala kaja sumbushia fundi ilade mana bokonga rimwambia unukana wala hafubu yahowa mzijuendo nondo haizo ngwafanyo zira iliwa buwe masoyo ya hele fujari la shonga la Usman Azali ne mabani hahe ne jamadao iliwa jo fikirukana balanga mjo wabulia mredendo no wananyasi wa mkazi ikaungari jo kai ngwatabi hao ne zijirio harume masiwa wahima wasaidi ya zilabaha sababu wala demwana rimwambia nukana izode zimenyao kabisa ebwana bokondoriwa nao nrodendage fursa inu hamara ya bilite nishukurie wanama waheze apeli nishukurie wanama wahembwa na inu ikao khasatan na mitanze ketika minanyi netokado tobe haze message za hema damano bokondo ya kufanyishiha haurande homage haukome mwore umwezi wa 12 wa mwezi unu ikawa do Usman Azali ya hima hahonesa ufujari wahe ya hanti tarehi ya heze juruhu zahahe ya zohonti wa haruma haini mji wahe Komor kamil batinabadi bahi lazima rimshukurieni nyiwandu wakondo marenga funvu harumaye mahfali ya sherehi wa siku mziro wa tarehi nziro nado usiku unu ikao mji wa Mbeni capital ya Komor haruma bwana inu capital ya Komor haruma watani capital ya Komor haruma zedaraja zontipia rimwambia nukana marhaba menji mkanda sisira tumbaraka yabo eserdungu ze misafara rikaruma misafara ya tukamishashi nangar shukuri yao ema abibo kondo mwashinda mwafanya rdirizidu shukuri yao mji mtukufu wa Mbeni hena mna bokondo ateneo bo hojuma lefujari la shonga bokondo la hima haudhulumu edawla ya Komor wanama watukufu timibanu gamina mauduin raru shejo mkini ekowa katungu husu njalemewa bangamina mauduin kuyu na Tanzania birlie ikawa tigomba haini mji muharumasi rikera rifanye hadhari ani attention baba nga mcholo Komor rifanye hadhari kabisa hojuma ze position bokodo zirengao hojuma bandu ya wanadamu sha wanama watukufu zentu zinu tisungu hanga mihama pindo wangu warengao wevanguwe na jiswa katuendo mshanani tisungu hanga mihama maji wangu warengao eela haini wakati wanzao tikahanza njebano njenrongozo wanadamu wao niwambio kana narfanye hadhar bazemba anazahusana nezevoti zinu haini mjimo harumasi si wangu rengoza mikrozini haina mrungu jula position ya hahe na mimi midomba mnguni fane na midomba mnguni tiparo badili midomba mungu ekatirenge position miezi mngwana sulishe niyo shami gamjundo haruma jalibu za mikonti heze tartibu za kimdungano neze maslaha za kimdungano miujo kubali eko wenji wa desidianongo kada gambe hori sala inurangu hoso ni mwe mwanama taji
ikawa wa journalist mwanama mtukufu bokomi umwanza yeunanza nga mzijondo nondo yeunanza na mibangu mi umwanza na nguzi juo jaboko bangu nga mzijuo yeunistehi harumaye zinji banga mina tarehe nyingi ya hangu mina ye ikao nujwa humpara tambabota hufanyero rimabahanu kadha endende wa modifie kadha yeunistehi kimwananya yeunistehi kimwanzani yeunistehi heze daraja za kibinadamu hata hizo ngozonti pia shamwa na mataji tidungu intervention wakahifanya hosoni mwema na mtukufu bokowa jaumi mwanza Mwenyezi Mungu ajumhifadhi sanga muaminu kana mwanadamu bokonge sincere harumwe bwana inu wala timengoni mwa wanadamu bokonga mjoko parukana hata mbadut harumwe engagement yaho harumwe bwana inu nade mwana mazuki wangu Maître Ali Abdallah Mshinda Maître Mshinda harumwe mahadisi yaho naye hufanya reference nangani wombo Mwenyezi Mungu mpartage video inu yaishie nono hufanya reference ya ukaya naye jua ngwenda haruma election hufanya reference ya ukaya naye secrétaire général wa he parti jua haruma lejera la Faransa hatanganya ya jua haruma lejera la he Île-de-France Somahan haruma mji wa Juvizi na baada ya hizo varoha karari ya ukaya naye jua ngwenda haruma voti gamanzo nuheshelezie mwanama emana tuhishie handani honesa ya ukaya hukayabo huanshi lebunjilio hilo bimana baada ya hizo na zevriri voti zevotizo ziroha kazima a 99% na mzima de ajabsteni izo kwa niriri voti ngamrudi ndejeba shaku jamba esu ala yauzisi wa Henry emana bana warumwe bwana inu yabo tsida yaye chebahi mwishe audio ya roha ni azuki wangu mtukufu bwana tosha mwishe video bokondo yafanya waja hoso ni mwema na nyasi taji izo bokondo ya hamba yani chiokana barufu de kaurongo na lebunjilo hilo na iharange kararikada hadaninga manzoni farikishe mwele wenro vahaye indushambo usatwa harumwelu haya hatu ya kikomori nyimchorambua vahaye indushambo karari vahaye indushambo raai vahaye indushambo hata hizo ngozon tipia za uswanana zanzo zikalifishe na decision hau avi emirongo ziyo yontipia yojo parhani hashambo sebo richoheleweshi komori bandu ya hatu richofanya effort ya ukarijuelu haya hatu ngazi sababishao rijihunru ritaliwa ne hikma ya helewa bandu la kaulu juzibanu tikamina mru bahiti musale kaulu ebanu emana ya esperance rinesh komori kajashindo nambia hendatan ayodwa ya bohombo Mwenyezi Mungu esperance shikomori yotidwa espere eshikomor yuhodo mrutumaini ngamtumaini nrongo kadha bimana yaboy ngawe farka yokana ngowombo ngawe baina ya ukango wombo na ukango aminiza ngo kana gazo waswili donc ngamtumaini ukaza ngo nrongo kadha zimkini haizo wanama watukufu ngamrekebesho mrongozi mrodina bie mwana mataji nanazuki wangu depute tosha ni wabiokana na mrejei mwede mweshiendo ndondo mirongozi bokondo ya haja na kama zorangu ni mweshele zenuka rika haruma bunjiliyo na mide dhomana uheli bunjilo hilo taji hutoka uloka ya na rihu para si partijua si chidera upara si partijua eka huamba uparwa ne partijua bimana abo huparwa ne secrétaire général wa he partijua hauni kamanda hao invite ujo participar mwale bunjilo hilo tside heli ya dalilu ya izodo ukaya kujaka harumale bunjilo lahatu shahu parwa ni mjimo harumasi wakati ratimi zile bunjilio watawakana na rifanye foto watawakana na rifanye mafoto huparwa ujori renge mafoto mimi tuzisa ya mjima bokondo ya upara ewo ya mpara hunundo
ya mtahajiba nundo hamba dami sabahanzia Henry hamba timpara hasababu ndongo kadha za hangu izo dizo mzimu wa harumasi ya zonesa timpaka nibajini isimu itoka uyonti vangu mimi tijundu neloleya yabonga mumambioni ili mwelewe ndo paske ndongoze sasa jabangwa nini tina ujokati ndo zidi nangamina usiu kabisa ya wangu walengawa na fitna wanzo wamenye isimu ya hangu bahi mwanenya sitaji hajahar renge mafuto riporo bala nge bidio na rugo ndo za wana kensi rifanye declaration za barababa mimi mwanadamu mbwamana tijundu nefikiri eni rencho wangu wanu nabo mide dhoma na wahe section ya Ile-de-France ni wabule waoche hauni kensi minawo na sume minawo izobokondo wajoka hamba ekanga wazado vereha nizirekebeshe zirengezi tifanye shwa yokaya kairini kenti minawo tikanti minawo harume mahadisi huonondo kamide na tende na rongo atamba tiwonesa rudure je harume video nanga mparozuki wangu tosha nelebeya la ho wangu wanzo ndo harumaze voti ikaw banusi siba tungaranzore da harumaze voti shanga mrelewa unai garanzore de shanga mrelewa unai esa tuloto karamo kana garanzore de shanga ranzoro nde garanti ambano ngo mtorino do kana na hari abukar tutar da harumaze voti itubizora amba bahi tirango mrongozi tire salamu tonesa ukayari tanganyi haho bunjiloniho ngwajele mwana mshoa hangu mdada hangu mtukufu Fatima Sedika Rosito Ivan hakayena siho bunjiloniho tiwonese ya bondono kaya ritanganyi hana ho bunjiloniho nabora tanganyi hana rihitalifiana eshari tanganya yabo ngabo abala swala lokana na rede haruma voti ngabo wabali ya swala lokana karti twari wedaru mavoti rihitalifiana haruma swala hiyo rigongeyana vakanusu wandu wa hikma harume parti wandu wa duhazi wa akli waruzise suala wa maa na mwishie na ritahe suala la upoze iliri jovoti tirati hudumu fai za ukari jarre voti she suala haila namna bukondo ya pozewa ridirambaa na rehenti zema kartasi zinuri tirate wakati baba bahe suala ngyo nyangu bukonga buwaka hanzarede haruma voti vatina hata kondisio ngabo wakamukana sisi kartu to tarto shausumana zalo ya to vumbula ngamukana radar mavoti sina eza jirin rinde hatari hunru namna yokana rishiliano kana ngena ripoze suala he namna yinu bal hatari kaujire fere baadhi ya hatu si wanraka yabuka na ribakishe harume suala ya he porto-paroli ya yeleza uliho de contrat bokondo yefanya porto-parole wa hejua national uliho de intervention bokondo ifanya ya roneso kana na hejua waonana wakubaliano kana ehikaba parhani ha condition kabati tafauti ngwa jojo haenda harumavoti Yesu alai jahena mnaiyo Yesu alai uzisi wa hena mnaiyo hewe mwanachama wa he parti jua ikaungo jihunro harume parti jua ango kubali ye parti jua hatartibu yokaya bake sharuti ikaungo ajozi roshea mane kaza nongozo satanganyia ango kubali ngoto avali yokaya e parti jua ijua yende haruma election mana ze shuruti condition le kaulu likabohari natilamba ndondo njafunya machangu ya nabo kana naradar mavoti batina tambanungo chide helio haizo nyode su alelia haja wa Komor ganrudini mregani mazahidi na mrejei harumesheni ya television harumesheni ya Facebook harumaze YouTube mwede mweshema kaulu ya hangu ndondo heli bokondo na yaba mgwaja ilia tikayabo mine mazuki wangu watukufu rangu Dr. Jimmy huja depute tosha huja Zuki wangu hedi uja mwana mamtukufu grand notable kama mpara monsieur le maire bana Yusuf Samir kabati ya contredize ya mirongozi yangu chanson tipi arikina iha ukela le mirongozi yake
ya yora kondo rahamba ya bo hata tsifanya contrat tiveshe coordination tiveshe bureau national ila yo kamba décision ritowa avis favorable et hikaya baparhani ha condition izo rahamba jo wakati raka 2016 Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yende ya swalitishi wano kanange bidoye deke kandida hasezise cour constitutionnel iliwa wa emete indushambao avis yaweka avis yoti décision wa emete avis défavorable ka candidature yawa yinu kabati kesto kanange jokubal hanishiha yoyo hamba avis raai de yatolwa kwezi watukufu narikera dirwele wanono na mirongozi donc le boti lilengao harumaze platform za WhatsApp yo hata barufu ya secrétaire général hambo kanangar jojo henda bodi zonga rendao izo tsibizo na hamba rireje yo harume position he frokome ngamrudini uhambiezo mtukufu zuki wangu metri mshinda nekata jinguhano haungabo mruwa uhano zanongo hizo ngamitoari ojo mafronte à n'importe quel moment harume suala hiyo na mimi ngami infléchissable harume position hiyo njabaka eke parti wa decide naga mombo kane kangwa decide o kanangwelo harume election yabo bomgwa hivenza mi mwana wa chama mujo gisumete shanga monjoni mwambie nukana parti hena mrieka choirongoleya na yode hatwari nkubo konga siniyo nangaramo kana mo mijini haturilio hena mrieka tojo rongolo mji shaba ho warongoleo mji hena mrieka tojo ka imam share hanti ma imam wa he parti hatu yabo siulinde imamu ya rongo eke imamu ka jarongowa izonrabo ngarmambiao ni wananya si watukufu haizo kwezi wanama watukufu yode suala ya mandwe na kautani birlia upande huo nrudini mwambie nukana yesu ala ya ukaya na hari ya seksio ya Marseille wende wafanya monano wakubaliano kana wende harumavoti eka wakubaliana avegloma sisi au niveau ya he coordination faranta karja joze nongo hizo karja notifie wazo karichuzi juwa ngarumambiaoni ye seksio ya vumbulwa nisi yambo ukaya nangi ontinimwa ye amri ya he mwana mshohangu mjajamina gani mwambionukana ye section hiyo jusqu'aujourd'hui karitu ijua ye mundu bokonga rikolabore osinaye ikao hafanyaze karti za hai ya munga bwaju haze nyonga badaka yanga mjwao ngabwa nzoe darumaze voti hai banaje unajau ngani mlidoni we section bokonga hadiso seniori juao yoitendelwa ne mwana nyasi Abubakar Muhammad sidera mwe hantiabo ramambarengeza do manaizo de manière provisoire karjambo wadunga botsongo jua shawa udori hadiso sinao jabokoze karti za hauri kozifanya zoula ya naye harerea harumo mjiwanisi yabodo banu kula rikojibazi haizo le boti jinji la bishi hao na kadhana kadheho pia mtuhunjia shamto kautandre kebeshemba abi emirongoziyo bange ntabishao hokanto sungu hantodo balwane heda bobaru sabuwa ni para vanu hari juangu endao ike juangu endao ngwajua heda inshallah hawake kwa wendo hanza hamnyezi Mungu na feria ike magomano desido kana wendao yabwe ngabo haki yo kana wendo wakatu jabuko mimi minchulai umuambana rende ngam aminu kana una haki sango na chorwa moji njina kadha na kadha yo haki ya hao na minga mwastai nga mwa respecte no sha nga mwanzo bawa amini wele tora mo loni lo mimi na bantu tsanede na mine le fujar linu donc position ya hangu yinu tire tere makati menchi yo kana no ntitwari wenda mwoto funya masoja unijivuriza rumavoti ntitwari tizamba ngamrudi nzambe ni mrengani mazahidi hanyonti pia wanama watukufu mazuki wangu ikawa ngamsomo nanyi wawenjo harumani wanama watukufu ngamjiruhusu wajao nijie haruma suala bokwe parhani harango siku wajana yahusiana ne mwana mazuki wangu mtukufu bwana
Abdallah Abdu Hassan ikao nyonti pia mono video haini mwanada mwanzo timbe kufuru ngeno nafasi ya wenda kupe video ya renge bandu ya makaulu ya vurize liya baba ise wandu kadha na kadha heza ngozonti pia haizo hotu kufuani tikanzanda nga fursa yinu rirongozane hawakati kao tundu telefoni vanu Abdallah hama takeni njijua vanu kadha na kadha havani bidi mumbadingo vanja unaja ngamjuao subhanallah ngabo mwanadamu wasikurafanya declaration yila ya husiana na jua ya Ile-de-France dentwara rumbo sebo ya video ila helewa hena mnabokondo tajielewa helewa hena mnabokondo zuki wangu toshaelewa hata bandu ya hao bahani para abo mze banu tika upara referesheyane kadhala kadha ndi nimefanya ila bala baruani wala katwelewa jauna namkara dhinti vumbo mrushejo mkina usikune data ni mvubwe iketo kaha njiani vumbosi timbula bala hende hata sababu mze na rejela nendo eba huishiandwa video awitishia samba ngamurengebe amurdinu habi ukanenda ngale video huishiandwa samba mrongozi kadha hata ili kadha njama ngaru tukaenda ruma video ni raaya hangu raha kartu ay chamba ti video mswani njama ngaru tukaenda haruma voti ni raaya hangu pour l'instant ngami bala nakaya shati katengweni urikubaliana harumao jimlifu hatu kana ngasi na suala kadha ni lolo suala wukoli chobak shaharumao inyodolo harumao francomain abukar jaroha harumao kadrehe francomain akatula hatu unrihana maudhur ay mara kubaba leduka jauna jau haungua henza harungwa wanjamusha tena kajari paro ni para shoskila ni para hizo haizo gamanzo wanama watukufu ni manzaoni nrudin rekebeshe ndono emakaulu ya Abdallah Abdu Hassani Abdallah Abdu Hassani wako hajitamka hasuala laukaya naye kama njisambi hasuala laukaya ngamrejema kaulu ya uneshia katomba Mwenyezi Mungu yejua yirume Komoro shahar dihone sokaya eza hazonga mwombo Mwenyezi Mungu Ahmed Abdallah Muhammad Sambika unga muaminu kanangu dhulumula naye mwanadamu yembaba wa wana ya tolo mabahanu bokondo ya liyo mimi Muhammad Baruf ngamina principe harumwe bana yinu bokondo liyo zuki wangu mtukufu bana abu semibanu hapwembi lirangu ikao izondo mrabe nini do mbinga izondo mbinga do fondation ya hize dhulma bokondo zijiro harumwe Komoro de mwanadamu bokondo urirumo Ousmane Azali ya sungu ha synonyme ya dictature na bwana rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambine mwana nyamtukufu Dr. Salami ikawa sunguha do symbole za he dhulma bokondo iliyo harumwe ya Komoro simibanu hawania nshemba na ya hangudo kadifanya heni zofanya hata fujari wala ya 70 ya roha mwenzila ya bili Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya rohomba bahanu bokondo yaliyo ezadunga yabo ngamombo Mungu rihunre daula ya haki jostahi ya mwanadamu jostahi za haki za mwanadamu hata hizo ngozo ntipia yabo kama zona sulindaba Gamina onruenchi wandea Abdallah Abdu Hassani katina mwanadamu ya tumu atake Khaso wandu wakondo wa Ruma ikaunga rutoka na Komori rehamsuka na mri ya Ruma ikamra karaisi heniza jiriecho riwedara kibo wangu ya Abdallah Abdu Hassani yu haki ya kena juruhu yahe na ziara isi Sambi ese parumfunga jahelia lona juruhu yahe na zia kolonel Azali jahalia lona juru yahe nazia mamadu hata ha zanjizo zontipia wanama watukufu ya Abdallah hada ya Sambi hau kajamdea hamukananga mwombo Mungu hamukana mimi tibenze Sambi banu mtume watu kana urwatu kwa mwanza
nge problem yo da weka mru katonza mru amomba Mungu ya jueti paro rumai za rumacha komorino yode dua ya omba do wanroji waomba Mungu ya jue rume ngabo kaha waombo Mwenyezi Mungu atutuko mkubalia ngabo ulalamisho haruma za akili zatu ibidi mrenge bwanadamu fursa ukaya mwelewo hukaya sharitanganya ndongo mbili hanaru anzalia rohebala Abdallah Abdu Hassan nge haruma suala hiyo nguwano malgoro wambo kadha na kadha nguwano noengu fanyo haini zofanya hata Usmani anzalia rohe yabili sambia rohe bala hazambandro na yahazone saruma video zinji yaonesa ze dhulma bokondo zundora isambi doza hundara isambi izode ze point principaux boko mimi ngamzidi fa yararu kamnyanzi Mungu havenze bukaya runde dawla ya haki dokarunde dawla ya haki izode ze nongo zaritanganya haizo wanadamu bokongo afikirio kana vano wanadamu wanti pia bango wanona azali ya bongo atingo hanza sambi haungo anzo yejua yabo kamjatimi ya akili bwanadamu ngamsubutini mwabianizo kamjatimi ya akili sharitanganya deze pwena ruizo deze dhulma bukongizo harumenti na minga mshukuru yo Mwenyezi Mungu hawakati kao inde dalilu ya urejeire sherehi tarehi ya mze watu aliswali wakati ambukane ke dunia ijundu ibilili juu le taifa lokali jukana farika mbili le taifa lokali jukana farika mbili hakana haki ngamshukuru yo Mwenyezi Mungu owanyawe wasambi owanyawe wahe parti jua ekatamba mnyawe ba timwambero kana makaulu mtu yelewa maana banga mwishiao wandu ambao mama dola wala adui wasambi wala adui wahejua vanu mwinyi baraka wala adui wahejua kadha na kadha minti yao minga mambo wanyawe wa mru rivali shizungu ili mjohelewano wa adversaire mnyawe hamade wakati mkomokana waide mshe mnyawe na mwelewano shikomori mshe mnyawe wa mru wa rivali bahiwa ongamwa konsidero kana woma rivali wa heparti jua woma rivali wa sambi kwa tufanya siasa yokana sambi ya jawa tende ngamzelewa nonoro kwa tufanya siasa wala kwa kufanya siasa yokejua ijewa shinde ya mungu wafanya siasa wanajua kati huo wafanya siasa ili watende nane ze makri zofanya hata no watende ngwajuzi fanya yokinyume ya Usmani anzali wo ide adui wa hatu ese ide adui wa hele taifa wo ide adui wa hema na mkomor yofari kanku kamkaradhi mwelewa merci beaucoup mon frère Abob relewa swala yenu ukamba na yenu sina ushida ni wane wa miche na minga mshukuru Mwenyezi Mungu esaba myoke kiri vakenongo ichondo chokanga bo zefawaid ne zemadar zefawaid da zinu karunro ba hatiru julana tijua yo naama ontipia ze hajimbe swalihi ze fundi mbaye ze sobahu ze bolto ze ustad Fahardini ze mananyasi l'enfant du pays ze abega hata hao ontipia rumre bahatiri julana ezaribakishia dokaya umdungano wa hatu hena mnabokondo radungana ne heli bokondo ujohisa dojoko sababisha Muhammad Baruf yambea ay mwanadamu ingamina confiance naye ekara mangarendo rate mro ngeikoni vangunga mimtsanga junti elera rakeziana ntsina ukatsindo lido kana efari ngujokoma ngujotomro ukanotia amjotia esanga mu aminu kana ngujotia sina ukatsindo amokana eso ba ngujotia ukanotia gamjotia sina ukatsindo amokana
bol tungu do tansujini haukanotia ngamjo tielera rakaza kaija esanga aminukana wawandu wa miudunga mina orende haruma bwana esawa amini wabakisha fidel wa hembwana inu haini mwanadamu nafanya haini zofanya hata yabaki wae shaya tiloanza kope wanraji haizo wanama watukufu ngambirlio nonono suala hili ya Abdallah Abdu Hassan nimwambia nukana mimi mengoni mwa wandu bokongo haruma furaha kabisa we mwana ya Abdallah Abdu Hassan ya tufanya jawanraji hata walo haruma juwa wambo handa sambinezo nabo kwa mwanza ze dalilu ngasinizo dalilu yangu wendi de maingu ngari rambula nao ngani mshukurio voya tufanya langage de bois shaya subutia hima ya jibenua ya tufanya janraji ya la muhambaze kweli shaminga ni mwambio babda ntina bezo kawanze sambi ntina bezo kawanze jua sha mimi zonombo Mwenyezi Mungu batiporo ishia mwanama mtukufu Mwenyezi Mungu ajumhifadhi zuki wangu fahami wasedi Ibrahim hakauneleze tarehe yahe na Ahmed Abdallah Muhammad Sambi bahana myo kanantina mruna kahumnya ngamade bwana wala shahidi hata aishi ngamjohun swami iba mtoshela tarehe ino nore heli anelizayo hedi hata aishi rongo ya za Sambi hajirando kontu kana no raisi Sambi kati ya imagine fikira bukondo na kaujifanyilia rangu yabo wabungana ngo yabo mono kan hata raisi Sambi hata mnika confiance kana hajamtendeza bimana mojona bokaneni mwanadamu yaujoji fikirilia na hii izo mimi naomba Mwenyezi Mungu doka Abdallah izo ya hamba yambokana nakatutahone jua ekabanze jua nabonga mjokana ye unanza ngamjokana ye hanza Dr. Salami ngamjoka ye hanza Ahmad Mahamdu ngamjokana hata hao wanti pia ye uanza shay uanza wanada mushakatutaha wa mujitama huo yabonge ne hake yahe bahimi mingani mwambio kan izo nombo Mungu doka insha Allah Mwenyezi Mungu aliyejua yunreenzi usiku ujauone hele jua bokondo ijuruma bango joleo kanaa leo inde jua nombe Mwenyezi Mungu balu badili hujumaira ai nele pichabi bokondo ulonilo yode dua bukomika mjoomba mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ya jumra yadungwa ya kaurola hitoa hasababu hindini hasababu dedini ya Mwenyezi Mungu baheza jirindini kacha jafilisha shahasubiri hata hajusema za hombo Mwenyezi Mungu ambapo Mwenyezi Mungu badilie kaumu ya hata wana wajuhu wao na balama Jibrilu alayhi salamu hamjilia hajama biokana nabiye kaniti semanuni wakause ni wa mizanti amba la'allaka huenda bosedo wana wajunga wajuka we gema nari tukana sagesse relewando ndoro kana banga saru mabana Abdallah kachadamu shahamba hizo afikirio badi chijojibiwa enge hena mrajitamka rirantu unafiki shaizo na njoni mwambieni eshari tanganya banu tide jua harumwe bwana inu eshari tanganya banu tide UPDC eshari tanganya banu tide radhi eshari tanganya banu tide CRC wari timboze na hii eshari tanganya banu tikadha eshari tanganya banu mwanadamu timbo na hii harumwe daula ya hatu utimbo na hii harumwe daula ya hatu ikao kartum swamihi mwanadamu bokongu dhulumu harahitwa hatida mwarumwe jihatu nguya ngamizo na izome ngoni mwaze nongobo komi hamba na duka mwanadamu oyi zembia timbo harumenti hatu inu kabatina mnechodo kana mpakano mkibwe mnecho waheola kanga bondo elewa una hii yonferi hao mwanadamu zembia mwanadamu la tiba rayere fami yahe bal hata memo mjiwahe ngamsubutin zabe imane mru wonombi utusubutu zaba uonga mengoni mwao
wongua niyo hata mpaka hafu ya tijore mwani krizi wasikwajo sabala shato favala besho anrojo ka umrwale daraki noka wati mrujo mrwale daraki saula Firauna jabwana mawatukufu na ni mparoni mkera dhirelewe rihezembabi ye nivo ya hatu ya daraja ya hatu ya siasa urambanga fanyo siasa relewo kaya ya UPDC tiadui wahe jua Mamadou tiadui wahe wasambi d'ailleurs Mamadou la adui wasambi hewe kamranti wangar jo zinji zilo huzimu razianshi na Mamadou harmwesu ala raisi sambinu hata yajiliwa ni wahandru hewe yajiliwa ni ambasadi kadha na kadha ili atoja kubali kadha yendelwa ni wazali zongari zijuao ewe ya adui wasambi wongari mjuao ya adui wahejua wongari mjuao wasitifaruata ya kayena siyari hadaya ya rumie simu ya hatweda hata sungu hamwa na adamu ya ribadingo ya adui wasambi mjuao na mawatukufu waungari wajuao waudo wale dona sambi ze Janfari ze ncheshelaze simu za hawe mafujari wao ntipia wakadona sambi wakarume parti jua ibadingo shatido watu paronze parti jua hawa tu paroka jua hawa lonzo parti zao wao ntina ujo keti ndombo kane tidul kama kaje paroka jua ambobudo joshinane shelezieo ngono wenze shonga wao ha wao de maudi wasambi de maudi wa hejua wakaona si waribadingo hasababu mbeza interesa hao ibani ha Janfari wala ulo ambassadeur Senegali ibani hafaruata ya jari hadaya rengaze malizatu no rizini sata na bala kendende azue ende ya sunhaji merci beaucoup mwanama kono de maudi wao de maudi wasambi Shati Abdallah Abdu Hassani takatonza Mungu yo haki yahe mimi ngamina wangu wenji watuna za hato semem ya he parti jua ngo wenji zabari heze position zangu bitila umabiani banu kaya ngabo manama bwana Swifu wa Hasana Umuri mza Hasana Umuri ngoni mweno stabilite ya hedimani bahala bekana baru kuno paro shido dungana na Komori shangani mwamlenukana ntina ko poroshido no dungana minanyi shanga mjiforce hatampa kambadili ngamdu badili ramanzara kamjanza ngamdu badili sekarno mban nafasi namrati jehantize hajino sonjizi ya ukana hareka Usmana zaloro hayabo ngarjoka wa banafasi sidiho hata namtema biondo noro harmazi tozanyu namtiendo noro harumezi tozahanyu namkeradhi nitike mle bantoko utahani bire mabi harume poinyo shamni bembana fasi nrudini beheri salavanu yahowa na nyasi bokondo lo harume bwana yinu shahada ninga mshukuriondo noro mwanama bolt mana tisha video waifanya ikao nana wasaya Mungu hibenza ikao ibirliando noro Yesu ala ya hema na nyasi fundi watu Muhammad Bajrafil le suala ya Muhammad Bajrafil ya pwazo ya rinjia ritoho na njema ritoho nambi tonke zilahula ya pwazo ya rinjia ya wanjia watoho nambi watoho na njema tonke zilahunu inu khatwari na wade uo urinjia mem harumum dungano waki opposition wanjeda harumaz election katuta haye shie ndongo choka uyontiza barufu wana ndrabo kadha na kadha hemi hotu mtomu wa manani vahewala wanjoyende barufu katuta haye shie ndongo zahe nguhimo ngetuari wa udhili ya haki ya hemu anaenda mungola yo khatwari nkuu haizo wanama ngamrengo ya fursa inu ni mwambia nukana ngami mengo ni mwanyi wandu bokongo ala iniyo no
wamwendo wa hemwa na nyasi Muhammad Bajrafil ngami mengoni mo wandu nono na tizama ngamrudi nzambe ngamlaani ukamwanadamu haparo harumwa tengwe yende yasubutia hime tengwe jitukufu jalila ye mafundi ne makufundi wa hekomor ya joladhimu ya warenge mazahidi yambe zikirio nostokiro harumwa yenti bal hadiwaza hata hosifu mtume shahajundu jumoto sifu Azali Usmani Azali na humobela dua ya Aishi ya dori timba nai mabilanga ramboka na ustadhi wa hatu Muhammad Bajrafil wako hamade heli bolto ya zama gamzi aide mana tu Aishi harumemi jinu bokondori liyo ngam amini na minga mudungo ndondo na miudunga fikra zinji za hao esanga aminukana kinyume ya wanraji gawe na ilmu boko wanraji kwa tinio hakia sio kaya hata ngabo zinji bokongo wambo wawongwa zele waonai Muhammad Bajrafil ngam subutina membabiyo sha etambungi onokana ekale kuntulifuha engano yoto viresi moti yode danger ku bokonga sinio harmesu ala bokonga sinio ala fumi meza nsikitisha dazi wanema nakomba boltu bando ko esuala ya education yesuala ya hemalezi yesuala ya homsomo ya hibirli ya haku yesuala ya hifadhi ya hemana mkomor ya hibirla haku bahiti kaubanu kaya lewo wajabala wafanya état de lieu ya situation le Comore ya hedini ehele dini ya wadingo eheli le palashio la ngamia lichona mradi wenda hata watu wao mifano mingi wakaujustifia ya haki ya ukaya leo ya maulidi bidiri sutene na minga midawe a 200% ustad Muhammad Bajrafil tikaudhanu kana ngwa wasema fujari wala wambio kana na mkeradhi babanu nyinyi sidanyanyi chichato watede nyide mwaka ajali ya zinu emana siso wakato wa hatu no waritendea wakahenda shioni rikahenda shioni karjaka hanzarde shioni shakarjaka na shua emana ratuka na shwahiri doka yele kwali ya hemzungu ikauriba nafasi ya hundo wakati wajwanda shioni leweli kweli ya hemzungu katube mwana mkomori nafasi wa ujwaheda shioni yabo yotabu ya daula yabo yotabu ya ladhimu Muhammad Bajrafil ustadhi wa hatu rajonze kesi uhanza haya ilmu wakodore aminoka nangao niyo shauto yihirumia rikaubanu kanangu ambio Usmani Azali ukaya na mkeradhi mziye rifanya tartibu wanawadwenda shoni watasi harumesha shashizungu hata kami dija hawi neri je ne sais pas wechiliwa wao wana wazioni wahedini wardiwa wanafasi waje wakatize banzila huwanzani wahu lon wade wana mze wahu mjombahu Mwenyezi Mungu mhafadhina kadhala kadha wakauzamba yabo tikaubo mkana ilade joka udunga risala nitukufu bokondo wayonesa wakahonesa mahoza ya hezgiro komori badizilanga zono sontipia e objectifu tsudo kazi jezamba e solution da yi ne solution ili wakatirolo nuomu ikaonga mjokana hale rambi wa zone mazuki watu ngamdozi tolo shahidi nyinyi watazatu na nywana wananyasi mazuki watu mundebati masoma komora hale mwana kaja kahenda lekoli ya shizungu timpaka ngujo soma Qur'an hawakati kaurika hunka rikautukuza haku ya dini na Qur'ani rahane mzungu wakati rasuli unu hatemaha miraru ya mwana mkomori abaha hesahatilwa hatulwa armwa école maternelle izo des ajiri abaha hesa tulwa armwa école maternelle redo wangalia
tishia nyumeni banu tikaruma mahadisi hata mbujaizo Mwenyezi Mungu hafadhu wanadamu wasinga muaminu kana ngona hamu ya swala jaim bawende hata onesokana anafanya taratibu ritahe mwenje renderado unishia harumale pala shio imasihu no wana wadwenda shioni ngamona utabu jaiyo bonza sabu maudu twakia mezuduka huhunra Usmani Azali dauna mufti Abubakari nali haji ubirende fanya za darasete so wanru yewe ngamjure mambuda nziro nganyima gwamana wa hetabu ijirio harumwe Komor nganyima gwamana imana mkomor leo katina hata nafasi ya ujwenda shioni rangwe mahamiraru ya hesa tularmaliko ya shizungu ratasi rajioni ngelekoli ya shizungu ya masihu ya hija katina nafasi hata enda msirini hata soma msirini esangu riho harumatijini ni balangu ngufanya hari nduchambore vizio za shizungu esemsemwe hamchukane maisha ya mwana mkomori shizungu inde mana wakonyi mafundi wadini na mkaradhi mrelewe rimwambia nukaya ngamjo nina fundi wangu choi wamba justement wumzala tija waja usaidi mufti hunu Marseille wala fundi boko ekati mwishangurongo ni upreta shahada esanga mjwao emafundi wa hale wasome fiqihi Komore tusa walandu walona manongo na hikma nyingi harma za akili zao banyu kati timwishilia hata mido tunda nrondo mirongozi yake nuhura ilmu nyingi Mwenyezi Mungu mhafadhi insha Allah yamjali yake na muha taale bahi mojoni mabenu kana sijundu harma mashuli nyumeni banu bahi hakahone seze taabu zundu mwana mkomor bahi ze poinzinu izo hato itoka ani mrato kahela ukana hato kawona hunu hiyo edaula komoringo yabo esu ala yinu ya he mwana mkomoru tina baba hanu bojo kanti mwana mkomoru ndo shioni nge marginalize na bondo shioni shasizungu ngunkwa hata gute ngunkwa guta atino mkobani shekango ndo shioni shasharabu ngendo hakati monti hato wazenkaba harumani kongwa ila hadore mamabuda na kadha yungu toko tsaide shioni ndarene bahim samwe hanchukaya ya avenir ya he mwana mkomori shizungu nyimwa someshi arabu mlawanishi hakamtina mradi mwabi wakadana mchanda mwini mwakensi wale homa bayazioni no misiri ni mdofanya za darasa alafu mdo jamwa biyazo suka hema udida mwetaze bushiti mwefanya za wadhi bahi zilangizo na mradi ndri zilangizo na mradi ndri wakongwa zimri vurara ilina maji no wanongo watitika mtushuno warengo mabayazioni erisala ni lanseo wanama watukufu hojuma tabuini ekanyi miji ya Komori ngamjwa hishezo njo mwabiani ekanga mjwa hishezo njo mwabiani na minga mzabu haakli na hikma na hamu esanga muaminu kanemba vinchashi na ihunda wahafundi wangu Abubakri mumjini hantinzi yadoka harumo mji wa Jave harumo le jara la Jave li hunu pari yakahunsoma nemba kohoni na ihunda rangu Komori hoshona funda bdumdo homa mgajalia ni baba hatina dridina jana kansi na saidilwa ni fundi wangu Sheikh Mahmoud Ali Amani Mwenyezi Mungu mhafadhi ni shukuria emana kanjangamia njapote shanga mwendo tifanya masu jowana damu tirditire jai dembabi yobokoti hundu tirondowa na mwangale farikelo nasi na baadhi ya naziwa na bokowa zalwa vanu watu hundenu siyo bokwani watu tuloko kahaoni ya suala la dini na usoma bahi wanazijindua wauka wajiro kabisa ikawa njia dini hawasili wajundu harma lejera la unjia la upratike dini bahi yerisala ni mwabiao ni wanama watukufu mazefu wa mji na mwishiendo mrenge risala inu na mnidi waze ni mnengao na mnidi waze na mrenge mirongozi ya hangu na mrenge ya mirongozi ya hangu mnira ntibavuni na mrejei mwa mijini hai
mwene mwapare mamera wa hema bavu ya hayi baba hanga mamera tiwa mji shawa mabavu hawe mamera wa mji mwatahe waziye wamsajaja ulio wa hele koli ya shizungu wakubaliane ukaya harumo mji mtukufu wa hatua ikoni leo ngarifanyo experience ya heza nongo zinu letasi kamili rangu setwer hato honra wa dhuhuri ya mwana ngondo lekoli ya shizungu ya wakabati droit ya mwana usoma shizungu hojuma yabo ekarsari waswili baada salati dhuhuri ya mwana yaende ya kenti shioni na mrengeze kararizo momijini mwende maone mamufti wa ushi waluyo harumwe daula mwende maone mrabadabi eze wizara za ndabo za dini ziloi hostora faida mwabi wakana na mkaradhiri la uze shabano problemu ya shizunga programu ya shizunga nzo 35 eri hau 30 eri na mchenjeze samdo na duenda lekoli na mchenjeze samdi o wana wa duenda lekoli haumbunguze ze vakansi no wana onre bahati wasome gamjwao hunu Faransa wallahi uqsim billahi wana hanyu wanarlo nao vanu ngonro bahati ya ukawasome ngwa bahati ukana wasome rahano walokomor haizo yode risala bokonga ni mwere niyo wanama watukufu na mrejemo mijini hanyu mwene mapoze suala yinu kaka mtufanye linaba yinu na mtora tartibu nyinwa jovira shatukaya harimbule msajaja wakahari lewe mfundi ngusomeso dewe dikte planingi ya wana zioni hawakatika nguta hake na mishahara miraru haruma mwezi ya somese pijani la domba wotasi setweri hatonda 9 10 onda 11 ya somese mtangaju ya dimani anafubadi ya zila la premidi nguta hasomese ntora la dimani ngwajo mtabanyani mbule msejejejo uongwe nao izo lizonajo kati jiviwa enge mwanama zuki wangu fundi watu Muhammad Bajrafil habosema fujari wala hawambia shatujua mkane dini yangamia kadhana kabizongari zijuao mavazi wana kwa tusoma izongari zijuao na banweri sana na kumwambia na komunika ni nyinyi wana marulwa mwemba na yu dokana rufanya hadhari halisi na rufanya attention ritinjia harmo kufari ritishiriki mnyazimu harumwe suala yinu mwanadamu joja hamarongo za maana narimsaidie na renti lazina kama banu mrana renti bavuni yarenge mirongoze ya hangu bahe mirongozi Muhammad Bajrafili ya yamba ya kahonesa zembi bukodo zundwa komori harumwe dini no silamu zila hamba za kweli ese shatongesa mimi ngama shononga mimtiti mosatikana wa hamitano shanga mtoka na siwendo shioni nono msiri na kabula bahi Nyezi Mungu jorehemu wabaya hatu wao wakamze wa hatu adombo mzee mwinyi fundi adombo fundi mzee mwinyi adombo mzee mwinyi Elio chanto shele simu yae bana mjokana haha na mwana wabo shule mwinyi shasisi ridompara mbebe wa dhifa bahemze huo fundi watu fundabudu hafadhahu Allahu insha Allah hani wakati rasole lehesha bahisi ukantiba la haruma wadhifa wanga ni mlaboni na Mwenyezi Mungu katika na mahamiranda roha mfukare wallahi tika hujwa hamu wakati rolo muonu njajo hata njoshela ndo akaudo zabari wakati kauntu pratike zile noyo gani mnikoni mfano tena waheze hatwa rilo nizo pasi wanga wanadamu wale wasoma usikubanu render jundu dahoni afuaka mzee wa hatubala harengeshio hajari nika haribalenge bidori mwambele duwa eshoshila anafuba kamrubala olade yambade fundi hajamba yabo duwari jukomende yabo vehem mzee da rengeshio hajari ni amivanu na mtuangalia shami tifikiru kanarifanya yedwa yinu ridobwe shio bala rihunru shila shio shambwa bale hambo ndidi yohamba toiba al-asma isho mengo ni mwezi wako zi uruhamru zisoma
bahe fundi wala hakwa shehitwa ashabofu na bomba karadhi ba vanungabo rirumie namna kadha jauna gamjao puruka kufanya zila paske fundi wala hawe akakajahana pratike hezo nongo zila ze wadhifa neze madihi neze kadha na kadha kajajo shinda ya some ألاذ كلام المرء في طول محياه وأحسن ما يلقاه من أجر أخراه إذا ما دعا رب السماوات مولاه أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو يا الله كجاجو شيندا هجونا زنغا مانيها ركوب لي جرن تشيو شيلا يرفعي رندر راجون رسومي hindi mitam indasma ulus ndezesimu za Mwenyezi Mungu abo karadhuma na hamisi bavuni ba shio shila shama so ulade mzee akandara mbele dua de afanya zide ya tazila haizo na mweleweze makri zilio na mweleweze ngamjwao neda shuli haruma za maulid bahi za nturiza maulid za Ibarzanji inadi mihu somash komori sanga mnungozo wa komori mihu somash komori bahi ndamibjibe sanga wanwa jibi wao tiporani mramba wango rizinga manyo sabeza jirindi zahazo ama kuba nisikarno ushinardo sihema kaulu yale helila samha karadudo somesha arabu tijojar zinga manyiwa sabu ya musiku tijundu warmo mji wa Dijon tinkwaturi ya maulida ya watika uhisoma bahi wade soma wala wallahi ya mwanama fundi wangu Zainul Abidin hajani wono hakaushukuri abanoti jibiwa safi hakubali haba minja do shida shahajibiwa paske helo kanoko morake luizo rakahaba shangabu wandu wakungwa tinandu kale hasababu nwokaza donc wadama watukufu ngamrejei hama kaulu mashashiwa husuanene suala hedini nabokare mwananyasi Muhammad Bajrafil zenongo ya hamba hamanungo samana watukufu esa zenongoyo za kaharmwe komori pia ze wadhifa ze madihi ze wanwa kaukantiwe soma yasini wazima zenongo zonti pia za kaya ikawa baho wa haja wajawazi badili ngwatingo ambahari zila nongo za haramu ngwatingo zila haramu heni no watu kwamba haramu zinu mtume kajafanya huwa bid'a wa kullu bid'atu dhalala wa kullu dhalalatu fi an-nar heni no mtume atuzifanya hiyo bid'a wadi wazo kana mtume sallallahu alayhi wasallama yataraweha heswali mara mbili basi mara mbili kado mbili deze kado mtume sallallahu alayhi wasallama swali tarawih hafu Abu Bakr haja kajasali yataraweha wakati wa Abu Bakr rijo wakati wa Umar do Umar ya jaka hadi sordi ya reprene taraweha ya rubia paro onraja umkanera tsangini hebadzima izo kwa chomba zobida ze television wangalia kwa chomba zobida kabati utina telefoni kwa chomba zobida ngwa pashoma gari na mtuma kwa pasha farasina na kadha kwa chomba zobida ngwalo hamasutu ngwalo pati mtume atuka hula hata hizo ngozo zonti pia wanadamu watukufu na mkeradhi za akili zanyu zidofanya hazi mrati tuambi wakadha hapa na maulida jona jao kamkaradhi na nitimizi hao mwelesane Kiswahili Yesu ngudo ni swami hibo mahaununja ureba hatina zifanya hizi nafasi za wakati ngamina mne mwana vanu wambo asma bahe mwana uo hazalobo mwezi wa maulida baho wananya heheli bokondo kumbalia mwana mshangu hadija himidi chuhono yao bahe ni kumbalia wananya wajawombo kana ani hatole kole odondo watsambazo kana hari asmange na anniversaire mbili zabari paske l'anniversaire ya shizungo siku ya zolwa ngefete wao ridiri jamo maziwa mramani ni wa maulida unu ridiri jari fete ritsanganyi havaler mombadwa mais papa pourquoi j'ai deux anniversaires tumongo na anniversaire mbili parce que wewe ulado siku wazado shizungu shabanu hundu bahatu zalwa mwezi wa mtume abo
le prophète, ah bon, oui, c'est bah oui. Halafu baada uzalo mwezi wa mtume hapo watu tunagezo kana garanzo redo heshelezo kana uzalo mwezi wa mtume yazalwa mwezi mtukufu doji jua Mwenyezi Mungu jono sura mwana uono wananya inshallah shawallahi nambange bidio badoka hikma harumwaze decision wanada mwanzo zirenge hoto dojo haraze maulida eti imwa haraze maulida imwa haraze daira iwapo hande daw wende wa junro zero badi na hulana kadha jumoto timbanai yabudo mbabandra wasiri donc hikma ويمرو محيمو na yode maana mtume abokana shaindu sharitaliasi wa Islamu hikma wanama watukufu Mwenyezi Mungu ujo mtukuzani na uomba Mwenyezi Mungu ikemelewa mtukantiba ndo abokana ekati rongwa nai na mniswami njarongwa nai nekati rongwa nai yabode yakahanzele ukanati rongwa nai muhimu dazenu tambeza kwetwani hangu hajibiwa njakati nimjibizani tikanti banna bezinrao na bezo baadhi ya hanyu wazifikiri watu shindo zamba hawatondro wakati wa zamba hawatosubutu zamba yode muhimu ya hangu haizo Mwenyezi Mungu jomnusuruni ya njaili ni hanyonti pia rikemengoni mwa wandu wa johunra za rahma za Mwenyezi Mungu ya rehemu wahafa khasatan haweshele ya mzee wa hatu banu mzee Hassan Saidi harumu mji wa Dani do ikaw hafariki wasikuwa jana bakaze hitma zahahe habahati mbi ho wakati womba yeboko dembaye wahe mwana hangu womba baboko hainu wakati jeze couple zontipia boko jojo kana tabu shairo ho ya hangu ikautulilia esa alhamdulillah yeto jamba bobaru na la shetani kadha na kadha bo mzazi hafu na la shetani no kadha hata hili kadha yode heli mbaba wode mbaba rakasina yebanu sha njesa toma isanga mina wanraji walovanu na mzee wa hangu kwa mbaba shaheri mwanje fadhili ikaw Mwenyezi Mungu mjumu hafadhi esawa mengoni mwandu wa lela mzee wa hangu wa mji wa hambu ya shili ikaw Mwenyezi Mungu jojailia ho hanza Mungu runde ya fursa ya ulibaze njema za hai na baenga mshukurio esa ye ushukuria zenjeme za hangu hosoni mwae na heli boko mjibalia haizo Mwenyezi Mungu jojailia haraka banu ye aizi ya kifujarinu ya ikaze kifu ho hanza he rabbal alamin Mwenyezi Mungu jailie harumaze tabu bokondo riloni zoibena hatu siranjore nde harumaze voti na sirto hanza nde harumaze voti Mwenyezi Mungu jailie keshinde shambo shando shaka ajali mwele fujari la shonga linu Mwenyezi Mungu amangamize rayere familia hahe insha Allah Allahumma khzil azali usmani wa ahliha insha Allah ya rabbal alamin gani mlahoni ni mweseni Mwenyezi Mungu amana Mwenyezi Mungu ujur hifadhi insha Allah aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh